لە درێژەی گەشتەکەماندا بۆ ڕۆژاوای کوردستان چاوپێکەوتن لەگەڵ فەرماندەیی گشتی هێزەکانی سووریای دموکراتیک بەڕێز مەزلوم عەبدی ئەنجام دەدەین. ئەم چاوپێکەوتنە وەکو یەکەم چاوپێکەوتنی تایبەت یاریەن تیڤە لەگەڵ ڕێزدار عەبدی. بەڕێز مەزلوم سڵاوت لێبێ بەخێر بێ بۆم بەرنامەیە. تیژ بخێر هاتی هەلۆسەهلەن. بەڵێ دەستپێک ئێمە دەستپێک دەرحەق بە سووریە باخفین پشتی ساڵێک لە ڕوخانی ڕژێمی ئەسەد ئەم ڕەوشی باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریا وەکوا هەفتنی دەستپێکیەوە بگرینە دەست چ لە ئالی سیاسی چ لە ئالی ئەسکەری و هەروسا ئابووریدا. یعنی گوتنا ڕژێمی ئەسەد ئەو گۆرێکی دیرۆکی بوو ji bona Sûriyê ji ber ku li pêşê pêvajiyekirino yanî rûve kir. Sûriyê pêwîst bû bata guhertin ev demeke dirêje gelê Sûriyê tekuşînekî mezin dike bi 10 salan dikin û têbet jî 2011 virva tekuşînekî mezin hat kirin. Di encam da ev rejîma a dîktator rejîma a Bişar Esed Abbas hat xwandin. Helbette bandorê vê çêbûn wê virva jî bêtir ê werin çêkirin. Ji bona Sûriyê bî giştî em barkin ew hediyat gelekin hîn piskirêk zehfin. Em nikarin bêjin na tu guhertinê berçav hatine çêkirin. Hîn mijarê ê eskerî hene, mijarê evlekarî hene. Ji ber wê jî em ji bo di mijarê niva avakirinê da ji mijarê di avakirina sîstem da tiştekînin em nikarin bêjin ji ber ku jêra wext dibe û piskirêk zorin gerek werin çareserkirin. Lê ji bo vê herêmê herêma Bakur û Cihatê Sûriyê helbette ji bo me jî ew kîniye. Merhelek kuniye pêvajiyê kuniye em dikarin bêjin. Hûn dizanin destpêka rûxandina rejîma Esed vê derkeyî şer çêbû. Êriş herêmê me jî hatin çêkirin. Ev êriş zor bandora xwe kir alî neyînî da li ser rewşa herême hemû aliyan da alî aborî da jî alî siyasî da jî alî eskerî da jî. Lê diva demên dawê da na ewek heye em karin bêjin rengekî aramî heye. Agirbestek heye têbet me berme û dewleta Tirkiye ew dawam dike. Evanekî wê bandorê xwe erênî wê bike. Lêberê em ana yanî xelkê ê Bakur û Cihatê Sûriyê bi giştî bi mijarê ê guftugûyê ku nav şamerê têne kirin ji bona ku pêşeroca xwe bidin bêrîkirin pêşeroca xwe di hundirî Sûriya nû da bidin cih kirin ser vê nexewatek tê mişan. ئەم ڕۆژاوای کوردستان گەڕیاین هەنێک ئارامی لە ڕۆژاوای کوردستان ئەولەهی خویا دەکا ینی هێدی فەرسەندی جودا خویا دەکا ji بۆ ئاوادانی و gelek tiştî din heye lê rewşî Sûriye dervey Bakur Rojhilatê Sûriye ew ewlehî li wê de xuya nake. Pirsgirêk çi ye li vê salê de aya zeman dixwaze bo ew ê deriya pirsgirêkî zihniyet û sîstem heye li wê derê. Her du jî hene. Pêwîstî bi zaman jî heye. Lê a herî esasî mijarê sîsteme. Hîn zihniyet nehatî guhertin. Hîn em dikarin bêjin yanî zihniyeta a ku bas pêva yani Sûriyê birêva dibir hîn bi şêwazekî bingehîn guhertin çê nebiye. Hîn tê xastin ya jî hewldan tê dayîn ku ji terefî grupeke tenê ve Sûrî birêve were birin. Wisa bêjin Sûriyekî ku kanibê bi giştî her kesî de jî bigire. Mafê her kesî tê de hebin. Mafê hemî kesimên ê civakê tê de hebin. Ê hemî pêkhatiyan tê de hebin û guftugûyekî wisa giştî hebe. Yani guftugûyekî netewî hebe, giştî hebe hîn eva nehatê kirin. Ji ber vê ewa piskirêk e, eva hiştî ku istikrar çê nebe. Hîn piskirêk hene li gelek deverê Sûriyê hîn piskirêkî wan nehatine çareserkirin. Zekarê hinek behsiya wan. Mesela bêjin piskirêkê durêziyan nehatê çareserkirin. Wekum ku jî çêbûn. û hîn jî wir hewldanên ê guftugû dest pê nekirine ji bo karin piskirêkî xwe çareser bikin. Li herêmên ê sahil cem elewiyan wê derkê kum ku jî çêbûn, êriş çêbûn. Piştira ji bona ku yanî rewş were aramkirin û hevatinek were çêkirin guftugû çê nebû wê derkê. Ji ber rewş wisa mayî ye. Her çi qas ême me li vê derkê dayîn stadirine ber me û şamê de hene lê belê zêde pêşketinek çê nebiye. û herî girîng jî li Sûriyê grupekê nav ew ew jî nav desthilatê Şamê de cî digirin. Hene ewna çareserî naxwazin. Grupekê tim zimanî tundiraw bi kar tînin. Navê tundirawan heye wan grupane ya hel na gelek kesî em bêjin gelek kesî şexsin.
نانا جروبن قال جروبن قال مثلا كانوا بيجين كاب قال جروبن بري كنها تبلي حكومات الشامية بنا لبري تركيا ركار ذكرن نفخ كرو الجيش الوطني أبيك عفرين داقر كرن عزاز دارين داقر كرن أولا أنا بشي كي دولتنا ولا ديجي ما يعني ديجي جالاند اللي ديجي بكرو جرات سوريا هر أو ذكن يعني بس تصعيد ذكن يعني يرشون هر هنا يعني زمانكي نهني هر بكار تينن ديسا أبدا قال كسي جهاديستنا أو نجعل هر زمان يوم بيرنجينا بسكري كانت أبي كسي يكون ناخذ أرمي شيء بيجي أنا شباب أبغى دينا كوني كروش أبلا كاري يعني بس زوزو بيكنت بله نزیک ساڵی دەرباز دەبێ نەحمە دەرباز دەبێ بەسەر ڕێکەفتنێک کە ناوبەری هەن و حکوومەتی دەمکیدا ئەحمەد شەرەدا چێبوو خاڵی وێ ڕێکەفتنە خاڵی بەهادارە گرنگن لێ لەوان خاڵانە چی هاتیەتە بەجێکردن هەرەوسا ئایا بۆ پراکتیزەکردنی وێ ئەوان خاڵانە هەند زەمان پێویستەیە قرار بوو حیا سەری ساڵێ هەنێک گواردن چێ ببێ الناس بري بيجتي بيجي يعني ما نقطبوا يعني سري صالة زمان الدعوية بس يقول سنة وين راسته ما ضحيش تان دبير كابتن ده بيجي أما هول بدن حتى الدعوية صالة بقدين لأن دي أما هول بدن أما بيك بكار بكن كل دعوية صالة بيك وري لأن نم أنا خو بيك نهاد يدي اتفاقية كابتن تيك شو شيء يقول سنين هم نام هول ددن كي بيش كابتن شيء بن هول دان هذن كو دوام بكي يعني اتفاق بيك ورد بشتي سري صالح دوام بكي حتى كتام بيك ده نا از به بارد من يعني یک دستکفت هری مزن یا اتفاق دهی آزارن او کو اگر بستکی قبل كم اتفاقي شاكر وشاكر شربو شركة دجوار هبو بله سداد تشرين شربو لقرقوزا خبو لجديتر هبو شركة هبو امنا في شرد هبو یک ماده اساسی بند اساسی او اتفاقی که اگر بست گشتی هبه او چی بو او هی میجی دوام که از بارک مواد او که اوجی چه کی گرینگش بو گلی سوری کو شر نبه کو گلی سوری دندری آشتی دندری دیالوگ داشتی ده پسکری خو چاره سر بکن لبل گرک مجرد ترهن بکنه هاتنه لسر شغل تکن سر کار تک بله دیالوگ نها دوام دکا لناوبری ئێوە حکوومەتی دەمکی یا دیالۆگ دوام دکن دوام تجاره نسکنیه اصلی جورجی اصلی جوری دوام دکن تعرف سیامی هر نبر مدهنا يعني امريكا هر يعني هم ارتش امريكا هم وزارات الدرب امريكي هر اوجد ندري با ديالوج دنا هر دوام دکن راست جارن گران دمشي جارن مسافت كبير نبر لبل دمشي نها طرف وتيبسي ترك و همجي حكومات سوريا هرا وتخازن كو مجاري عسكري ورن شال سر كرن بله يعني وكي يجبوخوا اساسي اوديتنا يجبوخوا وكي مشكله هري مازن اوديتنا لما يجي قبل كما قلنا مشكله يمكن مسألة عسكري يجي قبل كاريجي نقاش بكن انا هم لسر مجارين يعني دوسيان لشكري قصده وي قبل كاري اصيش هم سر گفتگو دكن وامكان بيجي هناك بشكتنا هاتي شكل ام بين سر مجاري عسكري قصده یا حسده بیجنی از کانی سوریای دموکراتیک وکو هزکی دیسپلینه وکو هزکی برخودانی کی به هم پاوش مشاندیه بسالایه لهر کسی بحثی به هزه دکا لشروانان دکا لی نهاد خوازه تکل به ارتشی نوی سوریه ببید و ارتشی کی نوی آواب بید او به چه رنگیک پیگ دی لبرانبر دا اگر مروب لهزی دمکی دروانه ناو داوی تشتە خویان ناکە زێهنیەتی وان پڕ جودایە ئەو چاوە پێک بێ يعني ام نبجن ام تبلي ببن ام دخازم بيك بابا بكن جيشي سوري بيك بابا بكن قصد جي هزكي جوريه هجماري خو زيديه ام تكرم هجماري خوش قاندي هزي كنها الشامي اوجي يعني وكي هجمار اوجي يعني قاندي به هزيه اجباري ام بيك با دبيكم او بكن وزاره باراستان سوريا دا بيك با ارتيشي كنج بو سوري ابا بكن وقصد جي تدا رولي كي خوي يعني جواز هبه جرينج هبه دو مجارده هل بتنزل زحمتي هبن ابنها برادري كن هاد ارتشا السوري دا جميع وزارة باراستان السوري دا جي دقرن امزن خلفيه كي واني او هي يعني
اسلامی هەیە یعنی رادیقال اسلامی بەرێدا هەیە ئەو ژنات خوازم خۆ بگوێرن پرانێکوانی گوهرتنێ چ قەس بەسەرکەوێ ئەو بواندا گرێدایە یارێکی دین سووریە شێوازێکی پەرمیت تەبلی koalisyona a navnetewî jî bû dijî Daişê. Eva jî dêlîne ku ew ne li hember civaka navnetewî hinekî eyê wan hebin. Pabendî wan hebin ya cinekî iltizamatê wan hebin hember wan. Evan mecbûr xwe biguherin yani ji bo ku Sûriyê bibe beşekî civaka navnetewî ji bo ku yekîtekî netewî hêdirî Sûriyê de çêbe. Ji bo qeset jî kanî bi Wezareta Parastina Sûriyê pêk vekanî bi karek bidin meşandin. او مجبورن خو بکنین بوار گوهرتن وره شکر بله برای زبدی پرسکی دیگه لسر مسئله جنه او جی جن هزیه پجا هم ناقص داده جده گرین اوان بچه رنگک دبیل ارتشینیه ده آیا هزی پاریزوانی جن هل لباکور روشلاتی سوریه دمینه یان به هزه پیش دخره به توای سوریه ده چون انها جنی اوی درجی دینا چەساندن ینی زیهنیەتی پیا و سالاری مرۆڤ مێزە دەکات لە نوچەی وان پڕ دەردەکەوێت لە تایبەت لە سووریەدا لەوان دەڤەرانەی چ بن کۆنتترۆلی ئەحمەد شەرعدایە چ بن کۆنتترۆلی هێزن جەهادیستایە بڕاستی ئەزمونێ ئارتشبوونێژن شتێکی ینی ئەو شتێکی جودا بوو ئەنج بۆ بە کوروجراتی سووری بنەڤەر قەسەدێدا تەجربەکی مەزن بوو ئەوە yani bu minakş bu herkesi o da şerê dijî Daeş te bitir derkete pêş û ne tenê halî askerî de eva bandorê xwe halî siyasî halî civakî gelek haliyan de jî heye yani ji ber vê micarekî giring e û pêwîst e yani destkeftê jin çi halî askerî de dibe çi halî siyasî de dibe werin parastin di Sûriya ana da ji bona YPG ewa pişniyarê me ji bona yani Wezareta Parastina Sûriyê ku wekî lîwaekî xas dendirî artêşa Sûriyê de xweser yani were rêxistinkirin û wisa karê xwe bide meşandin yanî xweseribûna xwe dendirî artêşa Sûriyê de biparêzin. Bele qas hêvî wê tişte pêk bê Na ku eger ev neqebûlkirin yani entegrasyonê qesedê ji bona Wezareta Parastinê zehmetê çêbê yani mijarê jin xetekî meysûr e pêwîst e pêk were. Bele em bêne ser mijarî Daeş lewan rojane de em kelevê derêne êriş li ser hêzin Emerîkî ya hêzin hawpeymanî li Tidmir pêk hatiye ew êriş çawa de nirxênî yani ew çi nîşan dede Daeş ser li nû zêdetir dibe ya Daeş ber be xilasbûn de çi Wela bi werîkî ne baş bû em pê xemgîn bûn birastî netîce de ew in evê ku li wê derkê canê xwe ji destan demeke dirêj me re jî bi qesedê re jî kar dikirin eva di tiştan tîne di encam jê derdike di tiştan tîne ziman em gerek yani behsê bikin a yekem îsbatkê Daeş heye Daeş xort dibe û taybet jî yani ne li herêmê Bakur û Rojhilatê Sûriyê Daeş li hindirî Sûriyê de li Rojavayê Firatê li bajarên Sûriyê mezin wir de xwarêxistin dike pêş dikeve û ev rewşa nû a Sûriyê ji bo Daeş bingehekî xortir çêkir ji bo karî xwarêxistin bike û ev bûyerê dawê katî çêkirin yani ev jî mînakeke ji wana be adîtir dê xuyakirin ku mijarên şerê dijî Daeş tevlbûna dewleta Sûriyê ji bona yani koalisyona a navnetewî ku em şerê pêk ve şerê dijî Daeş bikin eva yên planekî da mestir dixwaze gerek bîtir em ser bisekin wisa ne hesaniye yani rast e yani tecrübekî mesela ew da li vir mesela misal bidin vê derkê eva bû 10 sal bîtir em û hêzên Amerîkî tehalûfê hevdar em dijî Daeş şer dikin şerê herî mezin mekirin şerê Reqa şerê Dêrezorê şerê zor mezin bûn waça Daeş dema xwe herî xort hebû ti caran wisa werî vêrengî çê nebûn ji ber ku tensîqekî xort hebû pêk ew xebatekî xort hebû tecrübekî mezin hatibû çêkirin ya va tecrüba yekê gava yekê wisa werî vêrengî çêbûn demek ew gerek e yani bi wê di Sûriyê de jî wê ihtiyacê wan bi ezmûnê
قصده هبه شر دیجی داعش ابنا ازمنا قصده تن ازمنا حبش یا امریکا و یا قصده به داره اما تندری 10 سال داتی شکرن اگر ما بخوازم کل سوریه شر دیجی داعش خورد بکن پیشه بگیرن گرک از مناقصه جواره فایده کرد ما وصل پیشنهاد کرد با عین همان دم پیشنهاد امریکا نجی گرک یکینین هفدش اما ارتش سوریه پیکوا به امریکا را اوان کارم شریکی شی بشه وزک هفدش لدیجی داعش تکوشینه که بدن مشاندن یعنی خباتن دیجی داعش خباتی کی هفدش بت ذا قصه دیجی هبه پیکوا کرن و ابو یار اثبات کرد کو احتیاجی بشتی کوسا هيا بله ام لسر گوارتنی ڕۆژهەڵاتی ناوین هەنێک باخفین لەوان ساڵانەی دواییە دا بە تایبەتە و 1-2 ساڵە ئێرش لە لوبناان فەلەستین لە سەر یەمەن لەسەر سووریا گەلێک شوێنی دی پێک هاتیە گوارتنێکی عجایبە کە مرۆڤ هێست دەکا دەماز لە دمشق بووم ئیرانێک کە تام بەشێکی سووریا بن کۆنتترۆڵی ئەودا بوو لە ڕژێم بەشار ئەسەر لە بن دەنایتمی ئەودا بوو نەها سەفارەتی ئەو لە سووریەژی نەمایە ئێران لەوێ ڕەوشەدا بربەکو دەرێ دەچێ ئێرانێک کە ئێرشی ئیسرائیل لەسەر هات تەجروبەکردن هەروسا گەفی نێودەوڵەتی لەسەرە لەناو ئەمبارگۆدایە ئێران بربەکو دەرێ دەچێ بە نێرناتە با گوهرتن داوی کل رجلاتا ناوین چی بو که بغضا دست پیکر و پیرا به گلک یعنی دوران دوسا گوهرتن چی بو نری داوی رژیم اسد کت اوا البته يعني هفسنجي رجلاتا ناوین تیدا گوهرتن چی کر ورسيج اول البرجام دي ايرانيه يعني هل وسط ايران ضعيف تربو ده قبل كم بيشتي رجلاتا ناوین بدن برشابن وهي روجي دسا يعني ما ترسيج سر ايران ده بيتر هنا بس كده هنا موقف قوي بيتر ضعيف ما بجن كي اوا يعني ايران بيوستا فوجو هرتنيكو هي تشيو رجاتنا بيد باش بخوني والسبب حقيقي شنو درخنا ورتي سياستكو ايران دايما شاندن دخو يكرم كتام انجام نگرت يعني دبا صالن پیشي ما دبا يعني نتيجه الورتي يعني بيليه يجبونا كو او بيجبونا دبا بيواجه انه داجبو ايران جي يعني كان بيجي خد رجاتنا بين دا بگري و بيجي او جي خوي باندور هبه يعني بيوستا نفاده گوهرتنا تشيبك از ام خو به باور دانه کی يعني ایران گره که تندری خودت نه خودت کنه گوهرتن دموکراتیک چه بکه کنه به يعني ما في انجلان هندر ده کنه به بده که دعوه ده يعني اوه بتر دربه بتر ترکیز لسر دربه بتر تندر ده گره گوهرتن چه بکه گلی خو گره کنه ده بتر به اقناع بکه کوش بو کنه به جاره کدین روله که ارینی کنه به تندری روزراتنا بینده بریزه بله تبع سيران كله لقل أودا نها لسوريا سوريا نودا بري أوجي قلق آماده كاري هاتية تكرن بواوي مجلسي سوريا الديمقراطيك تايبت بيك وجياني قلان قلق مدل هاتية تبيش خستن قلق بسازي بون لروجاي كردستان دا دم مروفت حيا نكي تبيدري وان تشتانه تام هسبيناكا في مدل بو روشالاتي ناويني نوين دا آيا دكاري ببيت برسف يا قرق بو وڵاتی دین مدلی دین بێت یا يعني حر ولاتك ظروفي خود جدانه يعني ام نكون بيجن برا تجربه كل برا هاتي كرن ام بيجن وصا وكي كهيل جاكي دين بدن مشاندن افا يعني بانجام ايكو يعني انجام خبر كنا تندرستي درنا كبن انجام وصا هري باش جي درنا كبن هاتي اثبات كرنا جوجا تجربه ولا نقل كرج بو دارك بشكل كي صا ديرك بيكو ظرفي وراتي برچور ور درباسن زياده سركفتي چنابه لبل تجربان دكارن فايده بك رجلات يعني رجلات نوین ده تجربه کنه لروجاوا پیش کت بعد 10 سالن او جي كي خوي او هي يعني وصا قانب باندور به يعني جي كي خوي وصا تيبت هي براستي يعني داود هندري سوريا ده برغم كو شرعي طائفي هبو عنصري هبو شرعي كونكوجي هبون يعني روشي كي وصل شرعي إنا بخوص حتى دا يخورت ونظر تواي أبدا يعني نظر تواي بيكاتن ده لبلا اللي بهرمي تجربة كي كنت دا بيكاتي جي بيك وابون ناب قصة دا حميب يعني بيكاتين إسوري جي بيك وا جيان كرن
تجربه که دیجی طائفیت بود دیجی عنصریت بود پیشکت شی وسا پیشکت و درکه و تدا يعني حمید بس اجوا کش تدا بود یعنی پیشکتن تدا جی خو گرتن جبره اول يعني تجربه که گرینگه و هر کسی کنه فایده بکه مثلا جبونا اول بن بجبو ام بيجن بشي ديتري كردستان كانوا جي فايده بك وغوري ظروف يخو تجربه خو سري هاتي پیش خستن كو يعني ام بيجن جبا خو تنظيم بك خوري خستن بك مجلس خو شي بكن بدندري روش قانوني در از در به قانوني نابجم يعني دندري روش كي يصيد جبا خو تنظيم بك خو پیش خيني اب امكانه كبيرنجي هي يعني انسان كان جبا تجربه ارو جبا شوازي که خود فایده بکن. بله. دمان لسوریه دنیرین سوریا راست پارچه نبود. لی دو سه مدل دناب داده تدنام کرد. مدلی که خسری دموکراتیک، مدلی که حکومتی دمکیه، مدلی دین دروزیه، مدلی دین او روش حیا کنگی به رنگ دوام بکه. سوریا اینی آیا دست پیکری و پروسسه یا هن مای دست پیکه. حتی داوی دوام نکرد مجبور گوگرتنک چه به سوری گرک به یک یعنی تبای سوری خازن سوری به وراتی کی یک یعنی کس نخواز سوری پارچه به این مسئله پارچه بونه اون کسی دجبر بسا دبیجن لبر هنک پسکری کنه گرک ورن چاره سر کردن لاز به باوری دامه یعنی قبل که باکر رجلاتی سوریه و حکومت شامل هفته بکن فقط دهی آزار تیکه یعنی پراتیکه کو پیشکتنک برد وارد چیکرن و جهدی ترجی بسکری کم وارد چاره سر کردن یعنی به معنی از بیجم قبل باکر رجلات سوریه و شامل هفته بکن دسر فرموله که چاره سری و بسکری که دروزی جی علوی جی جهدی ترجی وارد چاره سر کردن و چقه امکانه کو سوریه به یک چه به باکر رجلات سوریه را اگر کو رکابتن چه نبه بسکری کاری دوام کی. بله. و خواندنی احمد شرح حبوب و امریکا و گلک شوین هروسا به هفرا کارکردنی قصد و هیزن هف پیمانی هیا لوی مجارده نرینی وان لسر سوریه چیه آیا لسر وان پروسسانه عالی کارن جبو دانستاندن جبو اوی پیشکتنی چیه ببه یعنی مجاری کار سوریه نام نتبیده نه او سوریه تبلیغ بو یعنی تبلیغ کار سوریه نام نتبی بشوازی که رسمی بو يعني شو لازم تبلي بو بشي كبير شنو يعني رئيس سوريا الشرع واشنطن او كرم شو زي فرمي اعلان كرم لذلك براتيكا ده بيشكتين شي نبونا يعني هن ركفتني عسكري بيكوا كوتشوا كون من في مساله بيشكن شي نبونا هندري سوريا ده هن بسكري كان بسكري كونيلني ابغى وانا بشو زي خورت ورم مشاندن لأن به باردانه يعني تبربون سوريا جبونا شر دیجی داعش بشوازی که فرمی و دیگه لکالیم داجی به فایده خواهد به. بله. مجاری کیدن مجاری افرین سرکانی وان دورانه که حتیت داگیر کردن شنواری کردان و گلین دن بوا لأنها روشیوان به چه رنگی ببه اوجی گرید راوی وان دانستانانه این ناتی چاره سر کردن یک بند اساسی رکابتن دهی آزاره او کو حمی کجبری سوی بگرن جی خو دناف دجی سرکانی و گریسپی و عفرینی و هرما ده پسکریکه که هین دستالاتیا حکومت شامل تامل برنینه مثلا سرکانی و طلبیت هین حکومت شامل بنگریه هین دستالاتاری ترکیه لو درکه و گروپ ترکیه دا گیره دایی و یا عفرینی جی تبایی چه نبی دستالات داره و خاطقی آسایش یعنی لین عسکری با هزین دین تیدانه اوا دلیل نکنه پسکریک درکه به کو خلق قانون بگیره بخوا قرار هست یعنی قرار هاتی گرتنه و ایمج پلانه که مجهش بکو گله عفرینه یعنی پارچه قانون بگیرن جی خو پسراجی گله سری کانی و ایگی ریسیپی لانه پسکریک کنه هم سر با پسکریک بکو با پسکریک وارن چهار سر کردن هم سر سکن بکو گله عفرینه بگیره گله که قبول کردن ترکاجی هبه دولت ترکیه اینو درکی باندور خواهیه و دیساد همون دم داجی یعنی حکومت شامجی گرانتور به ویزن دولتی جی نه سر بنات نه شغلندن لباس ام هیوی دکن کو ام کانو بن ایدی بشوازه کی رخستین کری دست پی بکن گوگل عفرین گروپ بگرن جواره برز مظلوم پرسکی دین درباره کمپی
هۆڵ و کەمپیدن کە هێزن داعش لەوێ دەرێ کە ماڵباتی داعشی لەوێ دەرێنە هەروسا پڕانی ئەندامی داعش لەوان حەبسانەدا حەبسی دەربە هەیە هەژماری وان زێدەیە ئەوانە بربەکو دەرێ دەچن چارەنووسی وان بە چ ڕەنگێ دەبێ درێژ بکە بە وسا ناقەدە زوو پسکرێک 10 سال هەیە وێنێک دین درێژ بکە وسا زوو ناقەدە قامپا هۆرێ ئەمکارم بێژە من نیوی چارەسەر کرد یعنی نیوی کەسی گوتبەرێ قامپێدانها دەرکەتنە نیوی هینمانە لێبەرێ ئەف jî زەمان دixwe niha gelek kesê êko ji غربی فراتê em bêjin Sûriye xelkê Sûriyê ku ne bin desthilatdariya hikûmeta Şamê de hene ne bi hikûmetê re guftugûyê me hene planê me hene ku ji bo kamana karin vegerîn cê wana Iraqî hîn grupekî mezin mayê ew ne gerek ew jî vegerîn cê xwe lêberê ecnebî yani kesê ku ji dewletê Ewropa û yan jî em bêjin ji dewletê Efrîqiya û ji Asya ewana vegerê wan gelek zaman bixwe ji ber ku hîn hikûmetê wan tam jê re neamedine û heman tişt bo girtiya jî wisa ye yani girtiyên Daişî kul jî هەژمانی وان زێدەیە zêde yarê bi hezaran بەڵێ ئەم هەنێک ڕۆژهەڵاتی کوردستان ژی بگرینە دەست ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەم عالیەک بە شۆڕشێکدا دەرباز بوو هەم بۆ ئەوەی وێ شۆڕشە سەرکەوێ لە ڕۆژاوای کوردستان gelek şervan tevlî refî azadî bûn li Rojavayê Kurdistan têkoşanekî bê hempayan weşan. Peyamê êwa wekû fermandeyê giştî qesede çi ye ji bo Rojhilatê Kurdistanê ya derheq wan hêzanê ke tevlî wê karwan hebûn. Yani berî hersiyet xwazim gelê me qehreman li yani Rojhilatê Kurdistan ez spas bikim silav bikim û pîroz bikim ji ber ku rastî pêşkerekî mezin ji bona şoreşa Rojavayê Kurdistan kirin. Roja yekem de yani 2011 grupa yekem a ku yani li vir tekoşîn kir ji bo ku gelê Rojava destpêkê biparêzin hîn berî şoreşa Rojava çêbe tê de ciwanê me êro Rojhilat hebûn tê de cî girtin gelek şehîd ketin ez nikam navên tek tek bêjim gelek şehîd çêbûn birîndar çêbûn ez bêjî bijim şehîdê me yekem şoreşa danzeyî 2012 şoreşa 19 tîrmeyê hevalekî me ji ew ê bû ji Rojhilatê Kurdistan bû li Dîrikê şehîd ket yani ewekî kedekî mezin ê xelkê Rojhilatê Kurdistan ji bo şoreşa Rojava hebû ew cî spasiyekî zehf mezin e û hem di halê menevî de jî hem di halê xûniyê de jî hem jî di halê madî de jî ji ber em ti caran xelkê yani xelkê Rojava keda gelê me Rojhilatê Kurdistan şervanê wê yani şoreşgerê wê ti caran wê yani bir neke û helbetin em jî bi hemî hêza xwe em li gel gelê me Rojhilatê Kurdistan di tekoşîna wan ji bona azadî. Bele pirs geleka ئێمە پەیامی داوی تە بگرین پشتا ژی نێرینی داوی تر بۆ سەری ساڵێ دەستپێک پەیامی داوی تە بگرین بەلکی لە پرسی ئێمەدا نەبوو بێ بەلکی نقاش هەبوو بێ کە تەوخوازی پار بکەی کەرم کە Nas xwazim destpêkê vê bêjim yanî em tekoşînekî dem dirêj em dimeşînin wekî yani tevgera Azadiya Kurdistan bi 10 salan tekoşînek tê kirin û taybet li Rojavayê Kurdistan ev bû ji 2011 vir ve tekoşînekî dijwar tê kirin gelek zor û zehmetî me derbas kir êbûrû jî li pêşê me zor û zehmetî hebin lêbelê yani xelkê gelê me gerek zanibê xelkê me zanibê ku em ê va zor û zehmetanî ji tek tek werê derbas kirin rast e tiş wisa bi yani tiş bi hesanî wisa pêş nakeve lê pêşketir re nawesteyê dimeşin li cem me îradakê gelê me îradekî xwe heye qesedê îradekî xwe heye û gelê yani bi giştî sayê vê îradê de bira gelê me yani her çar parçeyê Kurdistanê û taybet li Rojhilatê Kurdistanê yani ger wê bawrê dabin ku wê ev tekoşîna em hetanî dawî bibinin. ئەم سپاسیەوە دەکەین پەیامی داوی ئەوە ژی بگرین ئەم دەکەوینە ساڵی 2026 هەروسا ساڵێکە بەلکی هەنێک گواردنی دنجی لە ڕۆژهەڵاتی ناوین چێ بێ وەکو مەزلوم عەبدی فەرماندەی قەسەدە
پەیامی داویەوە بگرینەوەی پرۆگرامێک. ji bo me bir Rojavayê Kurdistan her dawê salê her digotin ittifaqa dehê azarê bi dawê salê de girê dan wekî migavedên jî behs kir. بەڵێ Ez xwazim vê bêjim yanî eva dawê salê yanî ji bona me destpêkeke ne dawî ye. Yani gelek kes dibêjin kî li Sûrê û taybet kesê ku dijberê me dibêjin kî ba işte şoreşa Rojava û Qesedê wê dawê wan dawiya salê de were ji ber ku rêkeftina dawiya salê rêkeftina a dehê azarê dawê salê diqedî. Ez xwazim bereva jî vê bêjim ku ne hewldanê me hene û wê ji bo me ji bo Rojavayê Kurdistan serî salê û serî sala 2026 wê destpêkê kirino hewldan ne hene pêşketin çê dibin û em ê avakirina herî bingehên jî di 2026 da bikin. Ez hêvîdarim wê sala 2026 ji bona Kurdan bibe sala yekîtiya netewî. Em ji her salan daha bîtir nêzîkin ku Kurd her çar parçeyê Kurdistanê Kursên ê diasporê jî ku bibin yekîtiya xwe çê bikin kongra a netewî Kurdî were çêkirin em zêde nêzikin û xuya dike wê sala 2026 bibe sala yani ku Kurd bibin yek têda kongra xwe netewî çêkirin û siyasetekî hevbeş kanibin bidin meşandin. Ji bo Rojavayê Kurdistan 2026 wê be sala azadî sala ku statiya xwe misûker bike di distûra a Sûrî da û giştî jî ji bona yani gelê Kurd bi giştî em hêvî dikin wê salekî têda gelê Kurd vîtir nêzîkî azadiya xwe bibe vîtir vê her çar parçeyê Kurdistanê û aşetî vîtir li Kurdistanê ê pêşkevê eva him baweriya me ye û him jî hêviya me ji bo salan. ئەم سپاسیوە دەکەین کە تەبلی بەرنامە پرۆگرامی ئێمە بووی بەڕێز مەزلوم عەبدی. Baş em jî te spas kin heta vê derkevatî. gelek spas. Baş xêrat. سپاس هەردەجی.